We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. Россия выступает еще раз как надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными. Australia akan mengerahkan pesawat pengintai militer ke Timur Tengah dan mengirimkan rudal ke Uni Emirat Arab, tapi tidak akan menempatkan pasukan darat di Iran. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut dukungan militer Australia akan membantu negara-negara Teluk mempertahankan diri dari serangan Iran. Albanese mengatakan Australia akan mengerahkan salah satu pesawat sistem peringatan dini dan kendali udara buatan Boeing untuk melindungi wilayah udara di atas negara-negara Teluk. Sementara pengiriman rudal udara jarak menengah diberikan ke Uni Emirat Arab dilakukan setelah pembicaraan telepon dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan. This growing wave of dangerous and destabilising attacks from Iran puts civilian lives at risk, of course including Australian lives, of which there are more than 20,000 people based in the UAE. In responding to requests following a conversation that I had with the President, Mohammed bin Zayed, and other requests, Australia will deploy an E-7A Wedgetail to the Gulf to help protect and defend Australians and other civilians.